Bestnya bukan jikram tas ni. Best pelat. Best Leonardo. Kadang sebelum ni bener nak lihat kamera kali bahas. Oh yes. Oh untuk kan. Yes. Have a YouTube channel here. Kadang mana kita YouTube channel lang ni. Kadang ada siapa ni? Oh dia dan YouTube channel ni kena. Okay. Toh. Kisahnya kamu apa YouTube channel? Sedang kamu ada mari ni. When Hello guys, I'm sleepy. These guys are sleepy already, huh? Alright. Let kham shine louder, okay? Okay. In 1, 2, and 3. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Yes. How's happening macam ni dia? Alright, kawan keren sudah video kena apa? Toh. Kita nanti minta kene apa umpling idan hang ni kani dia konsert musical concert kepada ramai nanga ramai di syukuran ban idan ni kini ki perlok ki sini lawan na keling ki bawan umpling ban ki snon pemarjan nabata jong kalawai progressive school ban idan hang ni ki artist prepare beran backstage santai te bat kumjuru idan ni ki songs bat ki kena school hang dai ki kena school jong kalawai progressive school. Yes. Kita ngumpling, harap kita ngumpling, sudah kita ngumpling. Oh, dia pun ha. Toh renjak, tadi yang renjak ni, renjak udang toh. Dan kita tadi nak shortling, berwan sengap, ikut jenuai, bebas, nak juga support. Ya kini ke fundraising event, jom kini ke school, Lawai Progressive School, berdan ni ngumpling. Tinggal lupa selam show, mentah, yang kau nak, oh lah kalian ni kau ke unai, kau ke quiz ini toh. Nilai kau ke quiz. Nak tahu ni kena berarti bajang kini awak yang jumpa. Toh, listen students. Now, we are celebrating. Kaya kini minta kami celebrate. Kalau senam kum tu, aku senam. Denam, Toh, kani tangan nanti kena school mo. House name Ayu. Dari in which year? Bakasdang ke school Lawai Progressive School. House name Ayu basdang ke Lawai Progressive School. Tanya ki kena school. Ani jenlai mut aku juga kopor. Lihat kamu mes. Hamai bro lagi mut. Okay toh, kita bro lagi mut. Doa sahab di dalam lagi ni bro lagi mut. Without further ado, I would like to invite another talented young lady. Batrai kau ini kejengrai ke pau bahal lesi kejurai ni ketika kejurai jinsuk lesi dah hilak banyak kenal. Te kami tu nama das ni rumah ni yang kata orang lupa ni lah batai start lupa lagi nak kapan. She's a songwriter and she write beautiful songs. I ketika berjantan, put your hands together for none other than Maya Lingo. Dan ni bi Mrs. Jong Iba one job. Dan kelong ru ilah thia. Te ni dia enjoy kami backstage. First time gig jong one job one ra lang family ya kelung kamtam. Te kono pani pi kelung te. Usong yang. Dan rai so good, so shngan, you know, so shngan. A bit right there. Too good. Maya Lingdo. Thank you so much. Have a lovely day. Oh, di. Mon mai kedua ini ya kerja senang mai. Mana? Dera. Daging. Beli semua saya sian. Ladies and gentlemen, dah kau Maya Lingdo. Ice happening macam. Mamat kapor pergi kedua badi yang keren dah kerja senang. Bating teng kumkelat badan lang kiwi ru ki jargon rio. Lani kiwi bakalan ketin suara bat kiwi. Dah ni ya don bat ini ni artis badan lang badi hang ni. Ba one job chocolate. Ya don badi aduh ba la pai kertin senang lang ir.
ban mayru ikran lang ini tin snom jongi dah kata masih super snow tenat mah hakasin ke Maningkong. It's for the first time in the history of his career ba ikon jongi join lang haka gig ke jongi dan hang tai hanya sai ba kani kedai ka lesi kandai ka sien ke Maningkong ba bansa jung kenal yang laring video ni kenal bansa jung kenal lipe ni video hakasin Maningkong ba ikon ba lilok ke jongi melbi jongi ke don lah kani ke jaka ban enjoy ke first show jongi kom ke family. The nice haptin Ningkong Shwan of the family during the One Job. Please, ladies and gentlemen, a big round of applause for One Job's family here who have joined in. This is a first time for them to be part of his gig. Right now, without further ado, ladies and gentlemen, please, as happening macam One Job Chocolate. Hey. Say hi to the camera. Come on! Yes! Siya gano akan kebangetan. Aja mari ingat sarwai dia. Alright. So, perlu kini di ke school kepada ni pun umpling. Di kedai ke ba ai jinglang jing start na beta jongki ying kisam ke baduna ke jingyo ke jingkot. Di lebih kuat ban kersan lesi bala ban subuh du number ne kuno lesi bagi pila ban penpoi donations bagi jongki na lebih kuat. Kedai ban kersan ya ka shlong umpling di jaka pemarjan jo kepor. Kedai kini konsert kedai na beta jong kata na demi fun na beta jong kini ke school. Bila dah bikwa beri don bentang ngatrai ke sulit number jong principal kila ban ya kendo ni kila ban no senyang kat ke babi bikwa dan tajuk imah ni kini bewan hang ni kedai om tang ke bai tiket ni tang ke ban ciawan ban le sutran ni tinrai ban kersan ya kan ni ke school bas ba yes go yay baby kita sekolah oh lawai biasa school tangin orang ajo kapan ulang 1 2 3 sang lawai biasa school mah to 1 2 3 Lawai Progressive School. dalam wajib mari sini sesama apa dalam wajib mari sini sesama apa Mana? wah Lekin dia tak kita suka Hati-hati trong Ada macam mana? best pelan dari parwai lang ikut Okay. Macam mana? Bisa serong. Cak, sakwe. Baik, ini kejuai tu kedua sungai. Jongki. dah melakut dah mah Lagi kesan ke sungai. TikTok plat. To saya sini आज थापती के जम ना बंदा जी वन जम सोखलत. Saya sini pada dari kun dari kurim jongi. Makan jam. Imat
Kalau dah syupet-syupet ikut kumai Ikur iban yang stage lang iban deh. Ha? Mana di kun juga jombi kata layam. Ha? Temajat ba imat don hi di sap keniat sap kepa keniat dengan try dengan tak kadau ini deh. But mentang idon bat sakui keban. Di kini keban try needs no introduction. Please welcome on stage, ladies and gentlemen, the one and only Somersault! Oh, whoa, whoa, cho như là push một cút ni cái video thì dari fikwa ban no senyang ni ban support yang ni ke school kila ban call ke number ngan subuh ti beli sibun best name ke concert das ni best name ke jiran das ni best do you know Ngebest ya Ronaldo. Berwarna das ni best you know one job. Oh nice. So share, like, subscribe. One challenge. Share, like, subscribe. See you in the next video. Okay. See you tomorrow. Subscribe and share. Comment also. Oh yes. Tip top. Like, subscribe. See you for Kulibut.